طبعا امام بخاري پیش اوی که ببیتا 10 سال يعني هستا با لبرکردنی قرآنی پیروز دستی پیکر او جا دچو بجداری حلقاتی درس و دروس و حدیثی دکرد هلا من دالیه و بلکو اونده بتوانا و بهردار بوا لمن دالیه و طبعا هر چیشتی که دی بیست لبری دکرد بوه بلکو زور جار او شیخ و مامستانه که لو مجلسانه دا که دچو دادنش لو مجلسی او شیوخانه يعني غلطي شيخكاني شي راس دكردوا يعني يكلوانا طبعا يكلا شيوخكاني كعلامي داخلي بوا كدلت يكبو لكبار علماء حديث لسردمي خوي لبخارى طبعا امام بخاري هلي ام شيخي الراس كرتا ولا مجلسك وحتى خوشي داني بيدانا كفعلا امام بخاري كاجر شي طلبيه كي منالج بوا بس او تواني هبوا هلي مامساكي شاكتوا او جا طبعا هشتو لا دصالي بديان وبهزاران حديثي لبر كردبو ويعني هشتو كوكو قدمان جنجبو او جا طبعا كتمني جيشتا 16 صالي امامي بخاري هستا بسفر كردن بو شارو شونكاني تراواني كهر شونك ديبيست مدرسة حديثي ليه او سفري ذكر طبعا بو او شونا بو اويكا بتواني تر حديث لدمي مامساکان و شیوخکان خوی ور بگریتن و هرچی حدیثکانی عبدالله کوری مبارک و امام وکیع که گور علماء حدیث بون لبری کردبون بوی حتی دلین گور سانیان حدیث دترسان کاتی که امام بخاری دهات مجلس اوان دترسان وک اوی که توشی هلیک ببن چکه دیان زانی یه عالمه که اگر چی بتمن گچکیش بس عالمه هیچ دول من دالیه و حتی داوان لي دكرديان قلت اگر هلمان هي بيمان بلي هلكان من شاكوا وبلكو حتى داوان ذكر كهلكاني امام شعبه شاب بكتوا واشكرا بكتن كامام شعبه يككل قول علماء حديث كوكو علماء دفرمون وهل العلماء الا شعبه من شعبه وهل العلماء الا شعبه من شعبه او امام بخاري ك هلي اوي شي راز ذكر دوا